Maya pagkapanapon po kaya kayungan. Iya betala po king kakatamong banalamisa re makatuking intensyones. Kapasalamatan ng Josepina Ricaport, Alan and Edna Bitug and family, Pablito Miguel and family, Sherlyn Lou Bitug, Maria Socorro Espelita, Efren Alvarez Jr., Estelita Chichonco, Maria Therese Aileen T. Pineda, Hercilia Ombao, Jeffrey Di Malanta, Leona Di Malanta, Alice and Arnel Panganiban, Mr. and Mrs. Ireneo Cordola and family, Mr. and Mrs. Leonardo Pascual and family, Mr. and Mrs. Aurelio Cordoba and family. Kapasalamatan King Aldo ng Kebaitan Father Noli Fernandez. Special intenciones ng Josepina Ricaport, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Merlita Aileen de las Alas, Gerald Sibayan, Justa M. de las Alas, Oscar Manalili and family, Richard and Chona Yumul and family, Tess Laus and family, Lovely Canlas, Aisel Calaguas and children, Alona Patawaran and family, Kelvin Mark Patawaran, Argel Reyes, Ariel Reyes, Dante Silva, Lloyd Jairil Chatco, Bienvenida Liwanag, Delma Joy Magtubo, Paul Justin Magtubo, Perla Wilkins and family, Erlinda Concepcion and family, Chris Lunes and family, Reddy Arenas and family, Lolita Buan and family, Yutok family. Malagwang kapaldanan ng Macbeth Torno, Mary Ann Nelmida, Ronald Paruli, Nacencia Miranda, Iluminada Giao, Roman Giao Jr., Arcadia Aison, Nacenciana Miranda, Norma Dalisay, Jose Dalisay, Lancel Maglanki, Nicoyas Ezequiel, Julia Roberto Guevara, Rafael Julian Santos, Juliana Rafael Santos, Francisco N. P. Romero, Christian Nicole Layog, Nestor Yuson, Ernesto Lansangan. Yabetala naman po king katamong pangadiring kapatad tamong mayang unabi, lalong-lalo na Hiololio Antonio Jr., Vicky Manalili, Leonor Morales Sison, Jesus Ricaport, Ramon Ricaport Jr., Ramon Ricaport Sr., Purificación Ricaport, Jose Candelaria Jose, Adeline Ricaport, Monsignor Norberto Coronel, Monsignor Odon Santos, Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Arlene Bunag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Levi Laos, Benedict Yusuf Rason, Jose Milagros Sanggalang, King Bautista, Nelson Bautista, Alejandro Bautista, Priscilla Bautista, Angelina Makabasag, June Chatco, Joel Delamines, Ramon Castañeda, Alejandra Gueco, Leonardo Dalisay, Pio Toyco Sr., Perlita de Jesus, Marigel Samson, Luding Samson, Nene Samson, Robert De Leon, Gordon Crab, Carmelita Abella, Rosita Santos, Blisilda Magtuloy, Alfonso Mirna Yolenco, Rogelio Catibo, Azucena Catibo, Hulda Cuaresma, Jose Ronquillo Sr., Cynthia Abong, Abong Baino, Cecilia Baino, Trinidad Abong Achia,
Ronnie Agisanda, Berding Bulataw, Concepcion Mendoza, Domingo Salunga, Priscilla Uy, June Chatco, Gregorio De Leon, Dalmacio De Leon Jr. and Sr., Jeffrey De Leon, Virginia Candelaria, Josepa Panlilio, Analisa Baluyot, Jan Baluyot, Nestor Buan, Paulino De La Cruz, Eleuteria De La Cruz, Luciano Yutok. Yabetala naman po kikatamang pangadiring kapatid tayo mong mayango na biye, ala ng makaganak kakarela at mangailangan kim pakalulu ning Ginu. Talakad tamo po yung magmisa tamo'y Reverendo Padre Rafael T. De La Cruz. King laginig pa, Panganak, pa Espiritu Santo, Amen. yung ginamanatili kaya kayo. At keka antimurin. Kapatid, yung ginu tayo sa Kristo, tinubod na rin kayong disipulo at nga na, may ngari kayong tupa na, busal na rin asong gubat. Namburi ng sabyan, istong tinukita mo ginu tayo sa Kristo at nakala kapagsubukan ng biyata mo, at timurin ating kasakitan. Naburing sabihan na como malapit na Gino, naburing sabihan na libre tangan kaya ng problema o kasakitan kembi. Masanting nanini, ingin no parating nakatamong antabayanan. At imong pamagsadya tamo, ganang tala pamasyan na may kasalanan tamo, manyatangan patawad. Yakastang miyagdaragdaning kapanisyan, magumpisal ko. King Diyos, amayupayan toto, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kumbina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapuko kan Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang Angel Ampon Santos, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, kin Diyos aginutam. In Diyos, sa may pahin toto, pakaluluwa na katam. Yung pangapataw, daring kasalanan, tao may dala na kataas sana, king biyaya lang hangga. Amen.
manalain tam. May paming may paya, king pamibangon ning kakanganak, ing kamatayan bait na, ing metunga bahing biye. Ing pamilasang pibatana, binalik na ing kapanayan, king metunga mikasalang yatu. Gustan mong kapilan man, enake asilo, ding pamikasala, kapamilatan ding alang laman, kapangako ning lilipas sa tula, parati kaysa ng kayagom mo, bahan mi pabanalan ning tulami at munyebye ing lugod mi. Tiyadwan mi, king kapamilatanan ning ginuming Yesu Kristo, ang anak mo, ang mabibiyat maagari kang miyamot ing Espiritu Santo, betong mo king panga Diyos ing manggaman, king alanganga. Amen. Pamamasang iba't keng libro ng propeta Hosea. Magbalik na kayo keng kaya kayong Diyos, o may malen ng Israel. Ing kaya kayong kasalanan yang pepasari, king kaya kayong pangabagsak. May balik na kayo keng Ginu, at sabihan niya kayo, iting panalangin. Patawaran mo sana ing sablaming kasalanan. Tanggapan mo sana yung panalangin mi, at sa banda ka, antimoy pengako mi. Enakebitas ang aliktas ni Assyria, at erake adepensa, ring kabayong panggera. Kapilan man ay minasabihan pa, kareng idolo, ikayo rin kaya kaming Diyos, o Ginu, ikaing papakit lunos, kareting alanang bitasang alapitan. Nga nang sasabi ng Ginu, ibalik kula ka ko ring taong pinili ko, lugurang kula king mabilog kong puso. Uling enako mua, karela, karing memalening Israel, mangari kong uran, king malanging gabon. Mamulaklakla ang tiring sampaga, maging matatagla yamut, ang tiring dutong ning Libano. Manyangala at lumabong, at maging malagula, ang tiring dutong Aolibo. Maging mabanglula, ang tiring dutong asedro ning Lebano. Misan pa, bibiyela lalam ning kakong lingap. Mananaman lang trigo, at maging mabungalang kalupara, ding mulahan ubas. May bantugla ang ting alak ning Lebano. Na nala kailangan ning Israel, ding idolo. Pakibatan kula rin panalangin da, at ingatan kula. Mangari kong dutong amalabong karela, asa lisungan da. Kim kapamilatan ko mamungala. Manano na sanang aintindihan da ring biyasa, ing misulat keting libro. At isikap da kareng pusura. Matulid da ring paralaning Ginu, at king matulid ataw. Tutok yan dala ring pamibebera. Dapat mga takidla at mga sakab, karete king palpikasala. Ing amano ng Gino. Salamat, King Diyos. Ding labi ko, ipasyag da, ing kapurian keka. Ding labi ko, ipasyagda ing kapurian keka. O Diyos ko, malunos ka kanako, uli ning alang kupas alugod mo, uli ning maragol mong pakalulo, wasan mo la, ring kasalanan ko. Ding labi ko, ipasyagda ing kapurian keka. Katapatan at katutuan, ing kekang paninayan, kapwan mesa king kekang kabyasnan, ining kakong kaisipan, wasan mo ko at maging maputi ko,
Maputi pa kesa king yelo. Ding labi ko, ipasyagda ing kapurian keka. Gawan me ang malinis ing puso ko, o Diyos ko. Ibayo me ing pilubluban ko, at katapatan ibiyemo ka ko. Emo ko tatabi king kekang arapan, eme lalako ka ko, espiritu mong banal. Ding labi ko, ipasyagda ing kapurian keka. Ibalik me ka ko itantulang bunga ning pamagligtas mo, at gawan mo kong mapaminto king sablang kaburian mo. O Gino, sopan mo kong magsalita, at idalit ko ing kapurian keka. Ding labi ko, ipasyagda ing kapurian keka. Talakad tapo bang parangalan ng mayap abalita. Ing lulugod ka na ako, pamintuan na la ring amano ko, luguran ang igpa ko, at igpa ko at ako, manuknangan kekeya. Gino manatilia kaya kayo At keka antimore. pamasa king may babalita agpang kang San Mateo. Ligaya keka o Gino. Jesus nga na karing kaya nga lagad tandanan niyo. Tutubod na kayo antimong tupa busal daring asong gubat. Sukat kayong maging matalino antimo ingubingan dapat mamulog at imo ring patipati. Ingat kayo. Uling yarap na kayo karing karelang sinagoga. Ikaladkad na kayong yarap karing gobernador at karing ari king uli ko ban ihayag yu karela at karing pagano ing may pabalita. Potang ayrap na kayong karing pikuman iyo pigaganakan nung nano ing ke kayong sabyan o nung makanano kayong magsalita potang datang na ing oras ay ta. Yabiye kaya kayo, nung nanong kaya kayong sabyan, huling ding amanong kaya kayong sabyan. La kaya kayo, manibatan la, kaya espiritu, ning kaya kayong ikpa, ing magsalita, king kapamilatan yu. Kapataring may babalita, ning kakatamong kaligtasan, Kapurian keka o Kristo. Kamala na kapataring ginatahin sa Kristo. Ang nakako po niyang misan na makipag-celebrate ko po kayong metong kasalan. Nang kung magkamali ka rin kayong Talabastagan, Sacred Heart Parish. O nang imig homily, Father Larry Sarmiento. May tene po Father Larry. At yung may gomili, makanya nintindam ko kaya na kayong wedding, lulang klaseng sing-sing, There are 3 kinds of rings, Engagement ring. Nating makanyan na. May kubalo pamemya engagement ring Oh. Potang kasal naman at tinlangausan wedding ring. O potang iba tong kinasal naning aus da. Tipang meto nga sing-sing balo yun ano ya. Tangi meto nga sing-sing. Suffering. O yan.
So, engagement ring, wedding ring, kay Bat Anita, ating ausandang suffering. Of course, it is not a ring, na? Sabihan na mo na suffering is part of life. Parti na rin kakatamong biye ang timong Kristyano. Balon nyo, siguro nung di nga ganaganang mag-Kristyano, dumalang problema ang po ang kasakitan. Siguro di nga ganaganang tao maging Kristyano noon ganagana, maging Kristyano lang, o nga makanyampin Hanapin ng Ginoo, you cannot be my disciple if you don't carry your cross and follow me daily. Kang St. Luke, daily ang makana. Aldoldo, sa bagay, nung wala naman challenge in pang-Kristyano tamo, nung mata-challenge na, ano ito? Kay Buriata ito timbawa, Kristyano ka, ka mata-challenge kayang pang-Kristyano mo. Nanong kabaldugan na nito. Anyapin, eta naman imbitaning challenges kay Bieta. Na pa naman daratang mo ito. So, party na ning Bieta mo yung matcha-challenge na mo kaya kakatamong kasalapantayanan. Party na yung Bieta mo na tintang may aliwang problema kasakitan na harapan kay MBA. O na yung sabihan ng Ginoo Kenny, kung migagan na ka, huling antabayanan na kayo. Sopan na kayo. Anak yan iubalong sabihin nyo, sopan na kayo. Pati pa magsalita, sopan na katam ng Espiritu Santo. O yan, Anyapin kay MBA tamo, tutupin dakal. Yung kasakitan dapat, masyadong migagana ka. O hindi masantingay nini. Huling kaya biya tayo yung Ginoo. Sinabi na Kenny, ang tabayanan nakatamo. Nakatamo, paboren. Ayan, yun masanting naman. So sana, tamil ako pag-asa. Isang daratang nga makanyan, istong daratang yung suffering, kaya biya tamo. Uling tintang kayabe at keng nanuman challenge arapan tamo aldoldo keng biatam. O talakad ko po yan Pakamalang kong kapatid, manalain ta aking Diyos, bangketa, king katungkulan tamong mikalat, king may babalita, so panakatamong manintun, karing anggang pamikatagon, ipasyag kaniti at maging makasadya karing harapan tang panganib. Pagibad Ginoo, itubod mo keng magobra king lagyu mo. Tamangan? Ginoo, itubod mo king magobra, king lagyu mo. O Diyos ko, para ka ring sablang taong tinanggap na king maya pabalita, Ginoo, di na no sanang katabatan at tetagan, lugod kaya at magsalita king kayang mensahe, karingaliwa, kimbalang paralan, aakit da, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itubod mo king magobra, king lagyu mo. Para kay katangang makatipon keti, eta sana kakalingwan inking oras ning kagipitan at pamikalat, king mayap abalita, ing Ginoo mismo, yang munyeka ring amanong kailangan tamo, king pinandit ay ito, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itubod mo king magobra, king lagyu mo. Para ka ring sablang tutubura ning Ginoo, busal ding asang gubat, king pamipasyag da king mayap abalita, parati lasanang ating kamalayan, king panganib ning pamipalaganap kaniti, parating mamulob at mapakumbaba, dapat masigasig, king karelang katungkulan.
Ipanalangin, taking Ginoo. Ginoo, itubod mo king magobra, king lagyo mo. Para ka rin sablang taong bisang tanggap, king maya pabalita, at ding bansang marahas sasalangsang kaniti. Kilala rasana, kinding sablang tao, kailangan dang mikatagon makirandam, king maya pabalita. Ipanalangin, taking Ginoo. Ginoo, itubod mo king magobra, king lagyo mo. Ngeni, adwan tamang sarilitang kapagnasan. Kaya pangatsuman mo, yung pamakirake mi king obra ning anak mong matad kaligtasan king tao. Ang tabayanan mo kaya sana, king kaya kang lugod, dinan mo keng tetagan, ipasyag, king kaya kang may pabalita, at kapag sadyan marap, king nanuman pangalib, amanaya kaya kami, tiyadon mi, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Manalahin tao maring kakot kaya kain daw na matanggap lasara panin Diyos ikpang may pain tito. Tanggapan na saning Ginoo, itindawon ka ring gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatamay ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Paigpaming miglalang, tanggapan mo retingayin ning kekang Santa Iglesia, sa panakyasanang sumulong, king kamanalan at kasalpantayanan niti yung Kristiyang kekaming pagmasyan, tiyadon mi, tapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. King ginumanatili kaya kayo, At keka antimore. yat nayari ang pusoy. Makayat nano, Salamatan tayong ginawa Diyos tam. iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid din, pasalamatan na kaparati ng karino ikpa, Diyos king alangang labos may paya. Kinlugod kaya kayang lalanganing tao at inyang mga itulid niyang mi parusan. King kaya kang pakalulu, kaya kayang kinapos, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Kapamilatan daring angyel, ading sablang koro ring banwa, nitong kapagmulalan lang sasamba harapan mo. Ing swalami maksan metong sana king karela, kabang kakantarang mit mong tula, ing dalit ning kaya kang ligaya, at ngaming kakanta,
Kaya kami banalaigpay kayong panibataning sablang kabanalan, ulit pagparalampumi, banal masar at ingayan kay Espiritu mo, ban para kaya kami malalang katawan at daya, ng ginaming Yesu Kristo, may midawang kung sa loob, king pamilas at kamatayan kay waning tinapin. Kaya pasalamat siya kayong piraso na binyene ka rin kayong disipul at nga na, tanggapan niya iti, kayo nga at kananye, iting ka na akong katawa na midawon para kay kayo. Makayo mo naman kayo pwedeng apunan, ng kingwa ng kalis, pasibayang papasalamat keko, sabihin niya ng kalis, karayan kayong disipulo, at nga na, tanggapan niya iti, kayo nga minong kakaniti, iting kalis ni kanakundaya, indaya ng bayo at alang hanggang tipan, umibubu para kekayot, para karing sablang tao, bangketa, ipatawaran la rin kasalanan, daptay ni iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo, mistera ng kasalpantayanan. Yang ini ka na kami higpaing kamatayan at pangasubli ng may biya ng anak mo, daraan mo keko, ting tinapir ng biya at ting kalis ng kaligtasan. Dahil may pasalamatan kaya kayong pepalarian mo kaming matampang, talakadarapan mo, baan sumuyo keko. Pakumabaming pagamuha, kaming asanang misulusulok yung kataan at daing Kristo, tipuna na kaming ating metong ng Espiritu Santo, gana kami higpa, sa iglesia mong makalaganap kay metong ayato, mamiganap yung ilughod. Kami rin kaya kami Papa Francisco, kaya kami nga sa Bispoy Florentino, ting sablang pari. Kung nakalmula naman, yung kapatid mi yung papainawan at marianayin subling mi, isablang may ang nabi, yung tanggapan mo sana, king maligayang mong ngarapan, bakaluluman mo kengan, at gaan mo kengan karapat dapat yung magkamit, king biye langanga, man kayabi ng Maria, yung Virhen na Indo ng Diyos, San Jose, kayabi ng Apostol, rin sa blamang santo at tinupad king malmong kaburian kay kamaning panahon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristo, ang kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kami na at kaikpang may pain tutugagon ng Espiritu Santo. Puriyan dakat parangalan ng manggaman king alanganga, kapatid, maralahin taking pakaringaman ng tiro na ng Ginoo.
kapos mo kami, O Ginong King sablang marok, at maligid mong pagkalubing kapayapan, O King panahon mi, King kasopan, King kakang pakalulu, parati kayong migabos, King kasalanan, miligtas, King sablang kaligaligan, kamang mananaya kami aning maligayang kapanaligan, King panyatan na Yesu Kristo, ang kaya kaming talapang abos, Uling keka ing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alang angga. O ginaming Yesu Kristo nabi ka rin kaya ng apostoling kapayapan lalakuan ko, kaya kayong kapayapan ko, biya ko, kaya kayo masaba, balik na ni kaya kaming kasananan, unalawen mo yung kasalpantayan ni kaya kayong iglesia, sumayapan mo yan po ang bilugan, nagpangking kaburian mo ikang mabibiya at magari, manggaman king alang angga, Amen. yung kapayapan ang ginaman at tinisa kapalan mang kaya kayo, At keka antimuri. pakitangin mi kakanametong taong, king kapayapan, kapayapang kekongan, Nyoing kordero in Diyos, sumiyelo ko king kasalanan, inya tumapalad ring mayaws, king apuna na ning kordero. Genu, kung matampantanggap keka, dapat ikasmi nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most blessed sacrament. I love you all things and I desire to conceive you into my soul. Since I cannot now receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embraced you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Prayer for Ukraine. Please kneel. Almighty God, through Jesus' divine name and the Immaculate Heart of Mary, we humbly ask for your mercy to obtain peace in the land of Ukraine. May all the people of that country, especially children and elders, remain safe from danger. Please do not let chaos and war reign in the land of Ukraine, but only a forever peace that comes from you. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Umupo lang po tayo sandali para sa announcement. Starting on the first Friday of August, August 5, our masses will go back to the pre-pandemic schedule of 14 masses. Our masses will be at 5 a.m. to 12 p.m. for the morning schedule and 2 p.m. to 7 p.m. for the afternoon and evening mass. There will be no mass at 1 to 2 p.m. for break time. Confessions will also resume before every mass. We are still required to follow basic protocols. Thank you very much. Let us pray. Kaigpaming walugod, kapamilatan ding kalam, pisulusulwan mi, patawaran mo rin kaya kaming kasalanan. Sa panmukeng miwas kareti, king paintungol at paintulutan mong, pagsilbiyan ka, king mabilog ming puso, tiyadon mi, kapamilatan ang Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya kaya kayo, At keka antimorem. manalahin tam. O malugod hapong makalulu, pisyag mo kami na ning banal of krus, ngalang kupas sa lugod mo, king balen ay iniwi mo. Pagkirandaman niyo po, ting marigapu at panalahin, ning balang metong kaya kami, ting bagmasusing king karelang kebaitan, anibersaryong karelang kasal, maglakbe karingalawang lugal, at ting mag-exam, ting masakit, at maki kapanandaman. Bensyon la naman, ding imahin, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen, inlugod da kay kayo. Kapamilantian ning bendisyon ay ti, pagkanakada sana, ipangako da, king binyag na ikamu kabud, ing karelang luguran, at suiwan, ding Diyos, manggaman king alanganga, Amen. Birhening Lourdes, Ipanalangin mo kami. hapong makalulu. Pakalulwan mo kami. At bensyonan na kayong Diyos, may pahin tutu, ingig pa anak, aning Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw na may ataking kapayapan at kilugod na ning Ginu, Salamat, King Diyos. may pagkat manapong po kayo.